所以为耶稣基督在那接到了给巴木基提基努给谁给后给巴米贝特瑞给路拉西亚，贴不提给 V 不嘛给然后，我拉给你啦给别人分菜呀，木接到个在里给你些给里边给别人分菜啦连的，贴有里罗，在里库黑头发的，你不接受也很实际，好给里边给别人分菜。do chili ni bu alhu beteri no ke khali non rofabu atsuli di ni bu aginu jisusili ogo bete ke ze sir thali di zaliku krewo di suru abun me do chili me Alleluia.
hienza tseya no ki de wori he go krie he go mi ji shi ti son hie ni pu he go bu nke vi go ni pon the ja go mulia ke ja go la ke te ji khan tsia we sikim hi ni pu te do zo shiri no ke vi ke shur ho te ja ka be go tse he go bu no zo shiri ni pu he ke zen zo shiri no go pe chola shi di la share ti so ke sa ke ze vi ho zo shiri mulia no tier zo shiri ni pu per bi ho go tsala ke sha siro ni pu ni ki zo shiri pe tu bi ho go tsala ke sha go la hie ke te ji khan tsia we jo shiri di ni pu mo ba ri he go che dollar di ker so ki no zo shiri Tejago ni puro gradin za tseka kralio loba we ni pu hego che dozo shiri ni pu edi ler kiliano no ni pu ko buno nsi pesu sa ko lie ani pu mun si ji tsadi lu ke zenu zo shiri ni pu ko bu to ki he sa se ki lime che preji ni pu din ki chaya we hege ta tsago zo shiri pu mori no pette si preba ni pu sla ni pu go ke ta chono zo shiri ani pu no go kroi si ji hego ngumi shi shi ji hego bu ni pu ta hege ta tsago no tetsuda hi ni pu de no go Crohisa go chepe ko no he se sen ki chaya joni po he go mi ho mi ni po he go thimi zo ge zla he ho don zo shil hu ke vono he jo her li go no he ke he nu do he no le go no zo shi mo no ke phuma wadi to da zo shi ni po no che do he go ke jo ke mo go zo shi va he go zla si ji di ki chaya ni po si di je do zo shi go po di no so la ke vono he ro so ho vono zo shi ke terror so but so hi ni podiri mojno lile ke ser so chi ni podi he se ki chaya we chura po he go homi kiti ki no ke huba homi lerdia no ke huba ye to it's banu so shiri no fo be go che ke salasha he go he ke salasha presiding ki chaya we po chura he go thie homi he go do no mission reveri chato we ni po no chabi smir tsidi ugo rizeto ke lichi ngo japo matho ginu ngo to prakese ginu no sa ye chilichi ngiti bauri che peja pecha se ki lichi ni po din ki chaya ego pastoral team no zo share ni po pastor news zo share pastor visato pastor jason mo pastor ni no ritie ke hu ke no zo share tien japo chato we no poti ki vio ka be ngo tse ke shala ke these khanse yamo ugo to prakese ginu ngo japo go ginu no ani po ke ho go zo share ke metisa ke pele crozo share ni po cha pe kola se ki lichi din ki chaya po zero he go tia do program zo share kala pin pele ke sala she yawe pushi ke krigizun no ni po go tia do no shala vo gi to no non to ko me po ke cha ta sha he me se no no go cha pe ko sha dcd ni po go pe te no zo she no za ye che ki liu chlie no ja bi ni po he go di pu sa da ke ba ni po ani ar vikori tsi ji polisin ke se vor ke ba pe te mo no cha se di po gi nu zo she no te ja ke sa pe he go me po ke tsi tsi ki li chili ji din ki chaya mo no ani po ja be po mo po ki kru tsi ki li chili so no jabi ni po tenugo grotho chedo ke che chali no zo she ni po za che da ke ba so no zo she ni po no za ye chili no ngo se sheli ni po jabi pete go che ki li chili so no jabi fm me do vinori che di po ani po ke to die per zero ke chakra ta che ke do no zo she no to po se she ki li chili ji bu gin no te ja ke sa ka bi go che ki li chili ji din ki chaya we po so go che do video no zo she CJV mo adono ni japo amhato go zo share na da ba ni po ko lai ki tezi khansia ego ha ke salas nu chaya mo mission man bembedi ni po ego ha ke hu ke ba no zo share ko bu UBC ke hu bu ni po mission ma to no to ki hesa ke sha chas ke chano zo share he khasa sa ke cha mo secure ka kha ke chano zo share ni po no so ko pette no go crohisa go crossa go hakesala se ji di se sen ki chaya mission man habu ke me thocha wa he ji ni po de no lerdi he go roche ke sa se go hakesala se mo he go bu je ke totsel ke le che vor ke le go like te je khatse mo che sa vo ge do no bu no he go crohisa go tala se no ki chaya we po zero go pette no no za ye che ki lu che le je do ke ho lo che se ke ba go zo she no cha bi o tsa sa ni po ki je vi go se vor che chi che so che se fazo shi non to chabe potsa se che le chelie joni po audio visual team go se che kapim pelle che sa shi awe mo ni chugo mi vordi ni po no class savan chabe se mi tsa ani po mi kiti che no nure che hubado no chabe se mi tsa chabe se no school che patago ri tsa che le chelie jiro mi che 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 na tsi di no ni po
vor ke pele kroze ke prokrole mo ke bagos buno zo she unu thatsa da he deri ni buno chaba no zo she ro chaba zo ke lichi lichi ste buno zo she mele rezo she ni pu tenu no racha chiro ke chan zo she kha ke sa di ni pu nja pu chaba zo li ke to ni pu no go hesang gor se she ke lichi lichi din gor khapim pele ke sa she ya po musiki ni di ni pu go matho che pe te khapim pele she mo buno he gor cha ke sa bi she je he go jabe he go cha bi she je ni pu di Henki chaya mo no ke charna sa kita la ke tiji kansidi ara ki luchi su Christa zon chashi away. Amen. Ba prele vida. Ai gino ke pesi ke seti ori sa se le do. Je do pastor new riba mo de po kuda Village Baptist Church no ke ngo Thanksgiving Sunday no chaputi se ba choro pastor ba mo de deri ngo ke husu no mo Pastor Sun zo sheri nyo pete vor ke bago Christa za no zelia shiro kino kiti kino no ke hu ke bago zo sheri zelia we ngo homi shiba de meche homi shiba mo meche de che do pastoral team no pastor D ke kru go pete luki aki no vo japu cheto de pastor New ro ku da Village Baptist Church no ke de shiro pastor Nino Tieko Emmanuel Baptist Church no japu chaba Pastor Visa Tori mission trip tapu ko thomo mission board members kongo mie mithinie revege da no pari su gozetyo shiro Pastor Jasenri Nova Sunday nyetse gilikimi theory Bethel Fellowship New Market no lady Sunday school pethaba lango thie volume de de ngobu hedi japo matho tsegile opportunity ngo kilela ke thije khau ke pena phatsa sia we shiro ngo ke huno how do no ngo the provable kia da je ke msa kia chele da ba mo pozali ro ko voto no poliro Mr. Lead Mr. Mo Mrs. Golato Zine unye novede cho pozeli ro poza viserezo son of Heto to isi moni kia how do vergeje do no March zaker tinye Lady Fenora Baptist Church no barogi chadabasla kichano gokikru goriva krasyo kemsaki hori va krabaji gesenyo ki chasya shiro kepuki shikimi go mission trip mithinie go ki husu chidi vo japutsaba go Friday kiset dore mo go chiz lover miche go lari chabali che mo go reve no zo shem hapo chin hanam di lover putu chidi kitiki no lover li shiro go zeri go ne lover miche no zo she ke hu ri tajangu li ke to seri merabawe so she go mission man ke hu ba how kra mo so pemedi work is Sunday here March 21 UBC Compassion Sunday ribada ba mo hanya ha Reverend Putavil Nika go ABCC Missions Director povodi potise so slanyo go polari chaba shirongo Compassion Sunday lari chaba di vor ki hupela siji ke necessary pulashi away se ngo Nagaland Joint Christian Forum igeza pobaya mo hano denominations pette Christian denomination pette Nagaland no ke ba forum pode mo ngo initiate ke sa ke chaja vor ke sa Saturday here March 20 so ni sa bas no ke zango lesser to be ke hu go se de mo po cha do la ho be basiji di pu ba galiro go Nagaland go me peteri pu betel hode de go political situation haula pe kodino ke chatsa no ke so so pu ba mo ki se ba so no ki ne baro ke to go ke belle gro no poti se je ke so so pu ba sla nyo to nyo ki di ki no no zo sheri haula le le di chasa je ke go ke pinyo fu go naga go naga me go Sorry, Shotorba de Islam, we can joke a prayer of confession, a prayer of repentance. So, a prayer for the Naga political situation. You get how Hazidino Makakrano, Kakrabagada, Makakrano, Tomobagada, so Ungo Peteri, si Preba, Mungo Prebas Lahano, Ketchasem Mosho, Gedalango, so Kihugogi, Pesivo Basla, Yuri, how Halebadi, Potise, and your keep Pusajemo, Kepesigaza, Tizo. Pati haulan yo pete peje
Kyrgyzstan nu keni sedi u ke hu tse prepete ke loshia anu ziro ke tije sedi jewe muni ko ke chavor cha ke ba sedi ja ko tse ya la te Kyrgyzstan ri se ye ke krigo anu zedi COVID-19 jewe muni ko ke chavor nze sheti che march kanu setedi Kyrgyzstan ri se ye ke krigo zedi COVID-19 ke ko tse vorje nze sheti che lockdown zedi kanu setedi Fountain of Life Day Sanctuary Krasela Karako Sishie Tibzim Hedi Uki Ukruke Lockdown Zedi Fountain of Life Day Sanctuary Krasela Medical Aid Sishie Tibzim Hedi Uki Zedi Kulia Kati Hathorit Limo Champion Siro Medical Aid Tekra Penyu Musukipo Ugo Zedi Kulia Keselie Hathorit Zepie Ugo Sishie bie chakunu zake zam hatokropo tsevolie sivordi Christmas heonu sededi ukobu kroke krikri dealer gets kikrie seleke vi shirodzulu zava Dr. Rize ke seleke vi tsalalie mum hau ki ni toposa potikrobono uko zedi ke hulalie for sidi march zapingu Friday here uko donu mikinye COVID-19 kata telede musus zedi potikropo day center no take away mo medical aid be kala savoda kitunu ba there is still no street work separate kitunu bawe partial lockdown ba ke tinu uki ukruke jeko homie krohibie ukobu ke pelemie se ya ke rehab kroponu volie mutemi hagobu radise ukelhu radise di jisuki volie ke dolari chabache zero hego Fountain of Life no staff ko mu volunteer ko serho zero hego kergolari chabache ke sedi nyokoze ke zala sje Fountain of Life Chrono Hospice po sedeje mo uki ukruke jogo dono homie ketsake me situ fedi ke me jesebade mo usako krohibie ukobu potit helaunuri chemhe mo ke shenuri sheker nuchlegedo ke lesedim hato ha tje Fountain of Life kitsa pamor ke sho pete keselede deri sorkari kitsa no chaka poshe popo vortaje sorkari buri matho ha ngu nilie mo maleke mejdi chaka sesa forwa modi hospice ri sedele ke dolari chabache zero fake batiuno Dutch me trained palliative care nurse kenye vordi volunteers ko mo nurse ko train tje week pono vapo training tseleba zero disoja ke krikono vodi day center no zero rehab center kropo mo sorkari sekeba shelter kropo no nyem hatho me ho mo practical kropo ri tsele vorje mi peteburi dodzepe visse mo ukesepe visse setadi hospice kuligelin he ke krohile ke dolari chabaje local ke hukiuno nichuko donom hachaketse siro ke kradie sedi ke pronyoko betali ke vor mo nizeke seke tsam hato hako ha poti tedzim hedi kukresse ke mola chse tsidi tsolir rebalio kropo tsleba deri tedzim hedi chse tsidi tslie rebalio asla ke chano hato hakolari chasabache ke tsri sedi neko zeke zala sjewe hato ch vorgile petenu neko ke cha siro ke penyofa ke kreno chvolez mo tsla vogeto mo ch vorgile petenu ke penyofa bu za ye chekele cheche neko pete peje Shumbesu, que pastor mu que pelemigo.
Krista urhagelösa ke nise Phnom Penh nu nigo pete ke lucia. Pas service adogino nigo program house sisha mu hegori nigo zedi ke shashvorja. A Phnom Penh nu hachba mu azeva atumran hine ke zedi. Hichunome hago mesoru hago zedi. Ugo me khobaya. Hego ki hayopie agape hom isidipuya. Njesie po TV mo vorga dala hego chazuvudi japu shilia ge jogori shili mo vorde zero leshiki gori pete khawa se ke sedi ke pe krogeje hato sugori pete khawa sala hegori ernayo bu vo japu shilia ge jayo nuri vodi japuri shili mo vor se tiche ge pra kristasi ge mononoho ge zevori jakenie Hichugo Kembo Chili Agaja Suri Chili Movode Hichugo Leshikinu Vomo Gedala Hegori Kinum Haki Krikeja Doja Keyboard Mu Guitari Dojelie Zero Kinu English class for Ipia Balie Dioba Dometsi English nu Bible verse po Pemo Perlie Sidemu Turilie Sidi Tigatori Hego Su Mezi Voja Tenu noyo de reach do jelie zero. Ernyo cresevori kitziginu hego gari pelhulie mu paricha do jelie zero. Poti vimo ke batti haunu agabe homnu tefu pichio high school class kir kenye pass kelie chilie mu sidi potie college nuvodi IT major chigedola admission chile liba. Poti vimo mu group kregemo Ti haunu ba chazu japu shile modazo shiri hego lazwe hake kranu ke mevri mugele chevor musla hego nipu teziba nego ke chanur bimone shikiraka nego kiniri pe sedi agape hom hayokru ke bala ke penofa seke krale hwaya ke shanun ho nego bu rakraba gen nipu medoliro Oti vivori hego buri lavodi ernanu japu shilale ke vi lari chabaji zero tinchugo annual kembulari sose ke penofabu hasipe azeva atumran hinyet zshidi henibu nichu hagoyo betabe ke penofa krprinu shilege dola zero kembodianu tiki oti visse mogeje tibo shilabade tepeula tepeu ke zarna ke krijugo nu vodi Temi ke grari ke meji ke ba sigejeri shemu Phnom Penh nu ke krato bo chba ke chanu ni bu hego ba graba jedi chaya. Hello everyone, my name is Hannah. I've been in Agape Home since I was 2.5 years old. I, on behalf of my friends, want to thank your church for supporting us. We are thankful to God for your church. Please continue to pray for us that we will be faithful to God always. We are also praying for your church. May God bless your church. Thank you very much. Hello, respected church. I am Marinla. Aduno and I are ministry co-partner. We have been together in the ministry since the year 2005 till today. Today I take this golden opportunity to thank your church, to express our gratefulness and our appreciation to your church for your wonderful support towards Agape Home. We feel very, very wonderful. We feel very blessed to have such a caring, generous, and loving church supporting our home. It's our sincere prayer that your church will thrive and excel in everything for His glory. Lastly, it's our prayer that the Lord will bless you and the Lord will keep your church always. Thank you very much once again. Niego Besio.
hawahase mission month edi sasa ki debori unichi Jesus Christa pelele kata milawe peteko pozievo mie pokaye mi katala ko peteko ri missionary kata zoko harabi modin ko ri peten he kata petezo kata so sele ka saba sisi nego seri ga chali chaga sogo nego Christa situdi nekel hu japu diezo ha prabe ke liga sa ke panova buja pibe nego tsamu nekel hula ke panufa pezie mu heri nego chali nunu prabe ne pu mozunu japu chaga saginu uri nego ginu thajangula lewe nego pezie thorho je ke chati sega du su liro ngo je Kyrgyzstan no poje hoyo busudo ke po pusawade FOL2 su sri pusawade po mo zuha vayobo dobo znu havosa ari vodi Kyrgyzstan no adze lezo hamosa sidi ukom hatokong sidi unipi pededi nepulia tseligen zagaza se hego prayer walk tso sheri hego petege zedi metefo ge zedi to legen zagaza se se ke voke bu people gaza uko ministry richidi uko government ri ke voke bu people there are no tefu segaza boliro hego vozu ha parliament nu hego vodi zunu ha ka chatsidi zoko hige zata mekanike se mekanye boga zedi ho to ker tsu zum hedi zoko pette hidi hego ga chatsa sidi a zunu prabe ga chatsa visa de ne pu to pome do so do di azuza ke va parga zki ma bo ani sega zo botsa se a je pu ga skim hedi uni sega za vodi me die prale se je vi sheri as sheri te ke ni de deri hego boga zki asum ke ni a je ne ba uni me die prale se Azero Russia prava stigi Azero Kyrgyz prava Kyrgyz de prava mu asoliro minister hilnu mu poliro Russia de prava sibadi zero Azero Russia pralavade mu Russia de nu udye ke lagaza me dego siledi me dego ke lagaza unie sidi tap tosidi sununu ke krohi bevi sebagaza su seringusa me dego sile se meri unie se Russia miega Kyrgyz miega susa sedi unia kresse munia pelle segaba susringusa sidi uko mie zevori u homeless ko zevor uki ukruke zago vordi uko mohosa uko bunu utatago beso budzerluwa sidi nu ketsa ke creative uko tsasa sidi uko ki japutsa sha sese nurse mi fo body uko ketsa no ko redressing sha Simu se lero uko femeni go menu wadi sidi uko lavodi chanu z bugo nuri chronoiza sibo pigo noiza isi mu ko sige za vorga za ko nu ha province sedi vorba me ko piano sesi 30 vorba mu sidi delegi view be uko kipu ga uko dovis sedi sidi delegi view sedi uko kipu ga basu sa he ko sedi hospice tsepe ga basu nuri tsusa mu tsesu sa popuse de nu so la mu su se morsam big ba potuzo sala nu ngo ke chanoi zu river krasa mo vodi mo hosa ga za uko liu me yabe sija deri pe dedi ni puja putsali ganza ga za sala he ko porhi ke kri ga zu nu ri ununu mehi melody sidi vodi ke chatsa ga sa mo ngo ke hunu ula chaba ga za sogo sa vo uzo tu ba ga za su sringusa je apo je putsile lo deri pot za kem hidi nu na kha ga sogo la nu ngo zu la ri chado se adono zoshiri po ngo hakedo borisedi pokrohige banu pom hathotidi tsepe viseba ka tsengusa zesegi hakki boritsi amosi deri zpo divori uko tsenuzovora di uko kyunu rivorga tasu tsidi hakki boritsi amosi di uko ke meje sega uko sega kropo zeke sega wasu tsa sala tsoko tsalari chagabasu tsasha missionary me la chagaza unerizo there is a game hedi unko temie vomera missionary chagaza urabiri to gatriba family zedi to gazaba missionary me to then hero ula chasa there unis head on hair nepulia tsedi unis head on hair there series of the amoza ngusa
啊，mission 连努力热为我是这个只是是的吃的，我的面膜和这不是给个只能弄阿是吃玩，是的，安尼的啊 mission 嘛头好，安尼头啊头吃了么哩，的啊。阿里阿呀不，你的他家个啥都知道，阿是的阿里没些的他家个啥比到的啊米，记住了 missionary 啦，啊差不多个这的前面发开大些，啊首先个没过个这弄么，但是安弄那这宝宝个这啦，啊吃连子不连根子，丢失连根子，但是啊白开的个差吃到是的啊说是，啊家做的啊差不多这是啦 mission 哈头人那时候啊你猜的呀的啊你做么呢？如果我们这猜个这是吃呀。只是辅导的呀，如果你这个是第这个社会，如果还是谁呀，如果刚才有别的，那我的那个不个是个后面吃那了咯，如果他自个都这边没吃完呀，我们去那个，是的，我多的呀，我这个都个，我是普个那里子多吧呀，我还给还弄了，我说还不能自己现在你没给吃了呀，现在自己给你吃了呀，如果是个这不一般呀么？是的，如果是这不是帮忙的，如果做副的，如果挑开的是的，如果挑开的，做些如果看这边就不是个这，丢那什么天天还讨那做些如果，给没些是的，你不列吃这个这，但是没人没的，给别人发的那个有不这个这，俺还给干那这个这我说，UBC 那来的特别不给来，啊是的，pastor 的讲过这的1990的那个是金那里个，不是 Chris 这个这个谁呀？这个努力 missionary 个这个谁个这，nepal 努力我是努力不是 Chris 这个谁，Kyrgyz 努我个这努力不是给 Chris 这个谁，是些巴胡里我的 NCF 个这个谁个是给努力不是 Chris 这，你不列吃多这面，给没些吃多个这不做了个这，但你不拉不个没些不是不么，但是还个还事实的个产能那巴来的，个拉吃什么说个这，我个给罗热是吧好，但是面不给那边面多努是个是第几。如果给没这个忙啊，谁都个这，如果后面你谁连这个这，如果他手里有个么好那个这个这，如果没心里个，你谁做多么好，如果没人没的你不啦，recruit你不啦 ，carry 你不啦，谁来么的对呀，是那天我没心里没拉查个这丢呢。我给后部做事儿，看个是哪里巴来，给查哪里巴来，丢个是哪里巴来给来说是哪里查个这是吃的喂，是那我在啊不别在的，我那个别的不是的，是那时候还查个巴基，我们现在人民别的个那查个这是吃的好么？我玩儿搞些的，我做发布个是这个，这个查吃的。我在 missionary 嘅 green 嘅度個白的啦里查嘅就說到，如果是好是非啦里查到，其實今年啦里查到，如果不嘅咩牙到就屬於得數到冇那個度啦查到，我查咩這個誰呀？咩不給我們是不連這個這度呀？咩我們就是有幾不連呀？的我們就是的不是那個這個這是個女度呀？如果看得很美度呀？如果他只說服度呀？沒有幾點幾努力咯？我哋呢個六知道個就這邊沒做完的，我看吧也好。阿叔阿托不我读个这啦，阿叔是不是这？是啦，我过啦查个这个，是个是白的啦，查么说个这？我们现在没啦查个这个，我那我给了不不啥的去送我做的，但是的但是你不会，我给查个喇叭做，我还白的个呢，我给查个拉车我做把位是啦，我贴我给后部这，我过啦查个是第一米现在没啦查么，我给后部一贴。Krista ke hunu, tioke senu, kake senu, mu ke chanu susali je ke za, mu ngo theo ngo battery Krista zaye ke senu, ngo battery uja ke ni me zala, ngo me se nu tspredi teja ke za to ke, sidi nepu ke di tspe jake, nepu mai wota ke zala nu. Sala voti ginu mela chaz ba samu de ho voti ginu ni puliet sala sal ho de ho mu poti ke duk ke yo boze moda ke za ke kerta me ko ke patha me ko pu ba sala ngo voti che kim hindi chala ke ti kin he voti shi ngo chem hindi chala le ho de voti giwe chala ho de voti giwe u ke joy phala ho voti giwe ke thodi phala le ho de voti giwe hone hola chaga za 시게자 문이불 리에츠사스 모르셔디 달라모르가쇼 스리방 모데호 살라가 베노파부 우케후아 누리아톰예 페세셔디 게체게서게 후츠제게 주스슬레 차도무 응고 베테게 제디제 아제무 아도노니라 차무스티키 우케후라리차 무스세
제 pastor 부게 서김 히디 보찰레데 살라 데 응고 겨후누 리티에 우 pastor 미 뺑우가 바고도 누미 디에 니부 렛서도 우고 니부 우고 세바가 저서서 라 니부 베지에무 니부부 우고 셀라서슬레무 티에서 셔리 우토이 카프레스디 우토리 카카사샤무 저거 할라누 차가 저수 칠래도 왜 Hallelujah, hallelujah. Get credit to give, get great talk, and Messani Bu Jehovah. Poti Holam Bezia Tormons at Tewe, no get debori vishi, no get debori ungoshi, and get craig vika jackets who get legola hands at Teanipu, no heko crever, no heko mejedi, holam hapet a session, and Nipu hekon diakets a bise hekon latsas legatosus, heko to Tada Mokishi, no hoga Jovasache, and Nipu at Jehovah, Gapanofa, Galakali Nipujisu, and get craigos. Tormujat Torho Nipu, Hetze Nipu, Aseze Larry Nzatea, Beziho Nipu, Azer Bizomo, Asher Kenide, Sher Kabian Pelesaho, Anipun Lesodo di Pesakirgiz no Kasha Nipu, Terrasha Mikizahano Nipu, a Jehovah, Delekevi, Votsolemo, Muvokale Gripe Delegenzagaza, Anipu Haigazanu, Kokatebe, Nipu, a Jehovah, Tekosochedo Nugavokim Hedi Kasaho, Anipu Nogo Moholelo, Nogo Krohisolo, Nogo Chatalelo, Nipu, Efo. Hatsakazo Shiri Nipuno, Ugobu Potun, Deligivu, Pesaslikivika Kokashache, Hospice reported to Ki government boom have a piece lady, Nipu Gobusu says Selegato no Chakrabu to Selelo, Apo and Nipu at Jehovah, Porika Krigas and Lietsotole Nipu, Pedin let some more shore no sunu Chakrasele, Moriv Nipu, Celerega, but you know Sheri Dokevim Hasikashadi, Kigazaponu, Medogo City, some more Shobeji, no Chakrasaje, or Nipu at Jehovah, Hegong. Mejemelole, no mejedi, Casoroga Seribio Gutje, Tete Varibio Gutje, Nipujisu, Catefuke Corbiuje, Ukum Hasim Halisa Pragrap Nisije, Ukum Hatopete Zabuza Yetlije, Nipu Jehovah, Potigoritaka Menebio Gotasa, Potike Reverso Sherisunum Hasikasidi, Potike Runukim Hedin Zayelam Hasasidishino, Nosukosunuzo Sheri Nipu Jehovah, Chatalije, Samodim Hapuritaligenzo, Nipu, Salahia Donoshea Saji. Pelika Sasha ho Anipua Jehovah, Adono Shade no Nipua Agape Home Zoshe nor Goliche, Mesoru Hago Hazoshe no Ketekuka Kakarebe, Ubun Hichunu, Me, Tefu, Meti, Sidi Nipua Jehovah, Nke Cresile, Dise Utemegin Japutzalelo, Apom Bezile no more Kitishi, Nipu no Gozebalice, Casoroka Teja Casaje, Medoliro Nipu no Potigo, Sakarabio Cotasadio Gobuna, Ugum Hatonu, Salamorga Shogun Salavoli Catolano go Crossage, Nipu Jehovah Medogo Viwe, no Kigazapo Homozuno Casebeshi Hokosimo, Deri Nipu non Topotitu, no non Tontiu, no Tashato, Hegobus Gessi Hebi, Dim Medogo Vigo Felice. Nipu no Japie, or Pastor Shitas, Potena Gajan Japuta Gazagon Zoshepo Crazile, Nino Zoshe Nipu Jehovah Emmanuel Japuta Gazagon Possessele, Jason Cherry Nipu Jehovah Better Fellowship Japuta Gazagon no Crohisele, Visa Tomu Posego Nipu, my Luna Nipu, Asamno Nipu Jehovah Japuta Gazagon Moholeje, Apo Bavadohono, Atemie, O Nipu, Bunu Nipu Jehovah, Ake Hubu Nipu Jehovah, Luki Hakika Tega Shakahutidi, Kadada Gazaro Fogo Kalapi and get Salelo, Anipu Jehovah, no more Kitishi, no more Kitishi, Hoko, Anipu Hekom Hotun Vogatan here, no Modamoligotola, Heko Nutsa Sediobu, Chakazabori Chale, Pukazago Pule, Tosakas the right to Selenipu, Kasakas the right Casalici, Anipu, Heko Hakian, Ratsefadi Nipu, Tete Vaula Hekunamo, Deri Nipu, Ketsebium Hotun Suakatanu, O Nipu Henonoko, Nipu Jisu, Sesemego, Voluki Hakito Gatunu, Mia Pokerio Mejapulin, the din Refadinipu, this on Henipu, a Jehovah Japutazaga Jagola, Henzateho, Tekemer Nudri or Golici and Nipu, no Coselici Nipu, and Nipu, a Jehovah, Hekon Kego Mejimelole, Heko no Hekoka Lagalu Sile, Nipu, Heko Metodi Nipu, Haporipia Cremo, Hegivika Conoripia Limo, there Nipu Nuke Meje, how happy Heko to Sadi Hobu, no Pehekoka Lagalu Teledi, Heke Duceledin, Kayimitselegata, Larim Peziator Nipu.
nipu Jehovah he ko bunu nipu no nipu burika ke ta medomo no ro ke ni ke no fesisha deri nipu he ko lanu he ko role momoga he ko bu Jehovah la he ko role di nipu sile ko mo ke kinja putsle ko la no he ko nu tse pennesete he ko bun lanu he ko role je nipu sile ko mo ko la nzayula meddo ke mo ko tse nipu votile ke mo ko pusle ke mo sitsole ke mo ko ki pusle mo ko sho tsasle mo ko sho nipu aya nipu Jehovah sunu vosle mo ko sho hebu hero leje ki zawe nipu odoni ke tsazuwe den dile ke view ma ki bore kha pakhale kenza anipu heko ke lileya de heko nipu Jehovah heko lu ke sunu ke krdo da ya mo heko Jehovah seje anipu heko jorli hobun nipu Jehovah heko dipu o nipu Jehovah mhojnu to seledi heko bo potinu po ke krge di do zo she heko Jehovah sedi heko bun ti son he missionary ke vi me potsa ke vi me fe potsa di he mi pun na sede zo pa di nipu ki zavala ke son ja putsa voli ka tola ke chanu to ke sunu kha ke sunu anipu ake huburi to barle ke vino ke ko khase je ke te ke se ke hu potse je nipu o ke te ke se ke hu em hakki buri nipu Jehovah seba da mo ke tsa ri ke ba ke hu potse ya ke tsa susri sizo sala nipu Jehovah he ke hu bunuri ke tu ke cho ke ri ke hu potse je apom pe zile le tso di to par ke ta pe te bien pele so ho homie tsen do do ho homie ke te hermer do do ho homie nu shobi me poki pulen do do ho homie me credit ni sedin ja putse ke kale ho zo do ho homie pinre chakhal ba do ho nipu tepe thero thesa ko zo shoi nipu Jehovah hako hanu zo ka mo puri ke kri ge tsa nan ke kri ge tsa tsle re ge tsa do ni ge tsa ke ba ko nu che no chakrse je medoli ro nipu ndom hapete gu no chakrse di ko se ge vor ge me ko se se je nipu Jehovah samodim ha puri tsle ken zo ge tsa no puseru he kon samodim ha puri tsle nzo ho de ro fa ka da ke so ko la hier ro le nipu sama tsiri jesu christa he ko na ken der ne le der nipu tserin sile ke mo mu pus ke mo mu sivo tsole ken ke tsa theme ke krabale he ha ko la hier ro le nipu he ko bu sile ke tola he ko vong mu shiri nipu no he ka chaga la pe ki je ke denu sa ki je thu ki je raja ka tsa ke su je ke ja ki je ke se pete no le tso do di to pra ke ta pete go se che ho me ke de ki no le tsa bari si mo ho anipu ho me si bo pinuri le tsa di chadi me hi me lo ba si mo ho me sile di u theme go la no ne di mi bi je pe kru bari si mo ho je pruga so go nipu ki je ke vino le di posir tsa bari si mo ho anipu nong me je di he theme go je pru do di kha ka so go bu nipu meddo ke mi di posit der tsle di se ye ki no tetsuki no vodin delige view zasashi so bu posir tsale di u theme go kala bien ke dinu selelo theme sa zo shirin medoem hapuritsa nepu lekel hoba mowe nam hakke du boritsa pekrasa ga jaga pe no fezo ga tsala he missionary ko tsa zo she the ke tsebe luki haki so ho no go sedo le go meje pe te no si ho bien pele shwa ga ta me bum hakki bu thanga tsale ho ga no puse sala bien pele so ho he ko ngu meje di ho ga chagala sidi o tsvor ga le gori ke thezen tse mutsala phi ga to pe te gu no Togor care gopie nke kokro crossele hake hupo for sheri ko busunu femu peledi zabuza yetsele potike revor zo sheri ne busunu ki ke tse ponunu japutse mo shobeshi medokevi ke ja ke sukerle le peja di ne pu ko bu ne pu medogo sidin japutse ke letsele je ndokevi mhasi ke ti pribio ko tsalo sorhosri se prakrape ni solo nke krebu ke ko bio ko theze se to le je di jisu za se di chase de we amen. So say uncle get chat for Teliro NBCC Satenu no Hichugo like a chaja sigazapo, Te NBCC Kisatenu sigazapoba. Salango ten Hichugo la chat to get a susuri Tsanaba, Muko Timpo, Mezimu Tim how Alaka Sase, Mu Arts Hegazabo Uko NBCC team Holiro. Unise muhaha leke saki therapy zomodi haigats tipori haigats poti peteno haigats har kravari vi asusuri sa uko timuliro hakemi drop kneel and pray che u potoke hura podiozo sheri ntoka hubut sabasheri mhatho khawadi minute yo pokeneri Kuturi Hichugla Chaje is NBCC at the Nupo team Sigazabo, Kasha Mutiet Suti Soja. Lango Tie Tienu Sedele, Deri, Unko, Unyogo,
bu seri saya ke vi botsa ka to no giba unko camera unko no giba unko battery u saya shothore je unko battery zo unko shothor bada zo ga me po dalegen zo u ginu sede sala ha battery shoba deri the villa le ka to unko no giba uko bu Jesus Christa chakine nu ko la chana ga zo ro uko bu Jesus Christa ka la ke le bi ko viet sak le di ke pelle nu met di lu se le ga to la chado Jesus Christa sit tu le di ke pelle nu met le se kizu ze di ke peche mu kizu jogo modi tigi jogo Jesus Christa jogo unida ya ga uno no bu su bi se ubo de se di se di u seye u ke hu te me bu go ginu te jangu la di ke pe no fe te ja fla le ke se me che le ga to la un ko no su la chado se se te ti nu ke ni ro un ko yemen nu hi chu ko la chado yemen ha ke vu ke bu ga za pu vor zo za mu che ke vu ke bu ga za ho la nu hi chu me ke kra te hala nu ke te her mer di ke me je se ke zo su sri mu sha si sha sala un ko che li ro international organization go bunu how nu ha ke krohi ke ba go nu u ko bunu kisiki ni rifle di potet gi u ko zofa ke te her mer ga zo ko hakrabi u ko tekele ke vi u ko vatsa shele ke vi ziyo bo ke dio bo zo shiri u ko la po mare thorga ta se shi ke tsa pori be se u ko met be tse se ga to su ri tse has se ga ba mu ni chun no ko ke te her mer ga ba ho go unko yemen nun hichu ko lari chaga tsa su sa tsadi potito ki ke kroi bu bo ko tsole ga to la sa sem ko nyo ko bu ke la ke le bi ko viet sa ke le kem hi di su nu Christa sit tu di met me che di lu se le ga to la si di u se ya ho ha bi ke di be te ja ka fa se ye bo tsa pa me hu ya ga mo se ye bo tsa u potu ge mo ke pe no fa ni ke mo sa kem hi ga tsa sa da mo le ga to ke lusu nu siele ga to la unko ni chu ko la fayo wo chado we hallelujah hallelujah ke kren chu ga ke great talk ke me sane bu jehova poti holam pe je thormun za chewe ani pu he ko che ba ba do hono he no ko la chaya ho ni chu ko la chaya ho u ke le me sa ga ba go no su ko sa ti gi ke diu go vie zo ga no pu se de ani pu he go diu reclaim se ya no the he no go le che ni pu jehova u ko bu ki za ho nu jorli go se di ni pu ke hu nu bo de cha da he there is Jesus Christ ka la ke le pu go vie cha tu le di u ko bu nu ni pu ginu thaka me zale sidi ni pu jehova ke la ke le pu go vie cha le ke me di jorli no me che di krapri deze le pe jadi ni pu jehova u ko bu ke hu no me sele sidi tu pu no me se ga za ke me hasim halle che prakrap ni bi go tsale rofa ke hu no me ti me se di he se ye he the me he ke bu ke hu bu ko ginu za ye chale mu ni pu jo u ko ginu no ke kresile no ko ginu za ye chale lo no ko ke hu go le lo no ko se se di ni pu ki zunu do ni ke vorje nom hai wada ga za no ki zuri ki zunu do pi ki zunu tes ko se zo der ni pu he no no ko ginu zmu tese ga da se ki zu do pi ma ki pori ni pu pen no wale ken za ke krila mon no pu ga sa ke me un no ba ka ta ro fu e cha zu ga ba ro fu ki ja ko ga tsu sa te go bu ten no no pe ani pu ka la ke le ha pi o vie tsele di ki zu cha zu ga ro fu go bu ko se be nse ke pe che ga wa mo le ga to la no go ke pe le ke hu ja pu go le lo no ye men nun hi jo go kro hi sele ani pu jo ba ke te her mer di me hu me je ke za no aya ni pu no ni jo ho go ke go le lo ni pu ji ni pu organization ke kri ga go bu no fan fu di ni pu go te ke do ga za no po ti tu gi te me go bu no ngu ke me je no ni pu me pro me voi di kha se di go bu po ti tu gi ma fa bi ha ko hari va phi le ga to la ni pu no organization no ha la un no me je ka to se di ma cha ga za go kro hi se je ani pu se di ni pu no te her zo shiri tsa ke men ne se je ni pu ke khale ge to so no le nom ha pe te go no ke khale ge to ke kon je no bale sala ni pu no ke khasmu ni chu no go ke me je ke manga ke te her mers ge zo kon zo shiri ani pu no me je di ko go li je te te ba khabi ko to salo ani pu he ni pu a jehova Emi be pingu tomorrow nipu he ko nu tsati ge tsu suri tsa de mo kishi de nipu non hi chu no ko kro hi se je te he se yo sho se ze de ho apo a jehova anipu no me je di the hi chu no ko na sa bi se di he se ye here na he the me ha no he ke hunu zo shuri he ni chu no ko bu Jesus Christ ka la ge le be u vie tsu tu le di ke pele nu tse se di de thot tu di nipu ha ke short tse le mu ha ke view ya le di nipu he se yo cha tha be ke de tho mi che ga mo ke
कोसु से सेदी नि पु बुनो सेडी हे से ये करता छ हे कि हु करता छ स डेले कि वि मा थो नु मे वो करे गु नु वो स छ मोर का छोरा छ पु स मोर का छोरा पु से दी हे से ये हे थे मे हे कि हु बु उला थे जाफ गेले छलो अनि पु पे जी हो नि पु नो उ से का जका पथागोरी नो खरोहि सली चे अनि पु हसिबियो गु चदियो गु बुनो नि पु अजहवा उ को थेके बेसे नि पु मे दोके mi tsedi he no no ko bu ni pu a Jehova le pe jale lo he ko le pe jale ke ta sis ne pu hapuri he ko kele ke me do ke vele kan zo ki zo po to do ni tse he ko le pe jale ke ta sie pe ke re chele ke ta sie ani pu no ke me tho jen za sa be he ko me hi se to da ya ke za ni pu no the ke me tho jen za sa be he no no ko pe te ko go le lo he chu he no no ko bu ri un hi chu no no de tho me tho ke ze ke lu sel hu di te ja fele ke se di lu se le lo Donni che c'è chi non mi mengu su pumengu, donni che c'è forse c'è non so con ugo che pelle che lui già pur gole c'è di, piem ha pete capiam pelle se di ragele Gesù Cristo zanno po che me je melo munza c'è sa we. Amen. A celiro che todie presido ungo che per tafa pusato sunu presido Corinth me ko keriu tu tekenie kusopo nu pengu Corinth me ko keriu tu tekenie kusopo nu pengu potsugi chayu liro Krista gu ke wa dilie isi Krista gu ke wa dilie kezeko ane ko ki ke vorki a u ke penyo fe die ke susile kere Mori lele ke rem hasi dienu neko ki puvor mozo. Ke krila mona a neko donunu Jisu Krista mu popie cruz ginu gu ke wa diusie hakke kripori sina tomo. Sala a neko ki ke vorki tatsa mu mi chepie pezo di vorzo. Siro adepunu tiu mi petaketori temie do temiem hasi nunu neki pumo. Deri rofu mukeko nunu tapeke gashazo. Susa nieke pelebu temiem hasiginu mona. Uke penyofa kekogi bale ketiola. How ke todie. Petepe ziho. Ugi penotva pezetorwe, poti ke vi hawa kabe ugo tsalashadi, ugo bu ki tie ki nushiri mu ki huki nuri vorzodi, ugi penotva shovor jeke jogola nipu pezie, siro anishiri sirdi ugo kechano ugo tameno seshadi, nunyagori sedi ugo chakili pete golari aniri peziwe, nipu nunya kabe ugo tamigo tsasha sedi, Tijeke pra ugo March khawapie ugo mission la thakrabo isidi keze nunyagori ke pusale mu sidi mhake hubu nushiri nipu japu ke shnushiri tope vigo salie sidi kezedi nipu japu shavor jeke chokola uke penofe pezetor Nava ugo pastor mu reverend kelhuseto lerdi ugo mhake kranupo ugo chege jasha Uge penofela chile ke view no chaje ke ja mo bahuri ma khapie ni pu tsaje ke jo pe madipo ma ke krano ja pushe ke sha ha hangulie uge penofa pa siwe ugo che do shiri ke sedi ni pu die no nya po ke nie ke pula ke ja ha chne ya ron mi ko tu the ke re pengu kusaku mefa ron mi ko tu the ke re pengu kusaku mefa CD akemengusa Krista zasimo tozo kechera deli ke view pushin ya bito ya CD ke krimie po mezepie jeke wa keta ginu sedde mulie ketola akemengusa Krista zasimo tozo kechera deli ke view pushin ya bito ya ugo tseva mission takra hawno liro ke hushari isidi ugo die chahiu sunu no separdi ugo mhako ke pu muranya ke jashafor je uge benofaki ke kro chali do
nipu no heko creator zole ke la ke lie delie ke vi how ha vor heko tsoke lie heko nipu me ki vi ko ke chela mo there no heko create ke chela heko bu silile heko jab bawe nipu heko bu ki ke chabo shasa mor shoga se don no nipu no heko rashala shaje ari rashala shaje mu che don de ke ne pa te ko rashala shadi heko bu lano ma bo shasa li vi ba ke cha ha pie nipu no heko no pe lila shaje jab ye nipu de ke ne pa te ko ritsa aseshale abun meddo ke miedin de ke pule ke tola rofu pia pa thale mu ake khapien ja pushaje jisu zano chayawe amen. Reverend Samuel Nak ke jami bo lesha mission zetuya ke jami bo pu ke hamie seize every opportunity isi poti ke vi ke hubori tebelije sidi po japusha ke shangulie 21st century how happy mission la timely isidi potit tu da zole isidi tie mission num hashia ke jaka krarisu sedi ke nuris sedim hasha ke chasha liu mer tu da zo murele ke vitiu tu da zole isidi 21st century how happy century suwe isidi puya we uke penofa peletu ke mesaro fu uke khalidi ushat thabie mashe mu unnu pe penudi tieni pu lam hashe doliro uke penofa usepe vi seshozoto mu ukom hashe pe vi sele vi bagecha mu bahuri uropfa ke lagecha lietho hawla zogeche potitu tazoliro uko espe vi thole ke vi ko gecha hawhara krashake Romye kera pengu mepfenu pole pugecha hamye. Sidi ake mengusa Krista za simo tozo kechera deli ke view pushene bitozo isi. How Paul ke mengu mu Paul mi chiu kecha uko how hara krashake Paul vision o hanu bagecha mu poe how hara dita to yakeja uko how hara krashake. Poe rom no vonaba deri poe men hoba kia diga rom no kepele mi goliro uko ze vigecha negecha uko am hashape vibada gecha dele ke view zabada gecha pole how haran negecha la poe tigi vomorim hamo igecha no ba gecha ketolesha ze purpose ya geja mi puya Sala po men hoba zo shiri po epoke mengu mu po vision po mechba musuli ro dili kivi ke zamo to kechera asara vozo to kecha su har ditaje kechela achnu che vozo mori ke krira vodini pu ja pusha to kechna no a krista za simo to kechera dili ke view pu bizo to kecha po ha pusha kechengulie how pole sidi pom his tiu po vision to the taja mu how poke mengu how poki bagacha tapi upe ki ke shangulie how pol ke mengu rabi mole deri ke penof mengu how no bagacha pole sna ke penof mengu tu pe po mengu shagacha pom his tiu shagacha po vision shagacha mu sna po sur di tagela Polem hakiburita ke kradamo kecha ertu ke lelano sidi poemech meche di talie salash pe vikole shekre kole mutape vikole kecha pokel huno uko hawa ngusa ke lesha uko die boris la Paul pukeshan no ke ushri isi ke ushri adile ke view seke zajozo to kecha ke ushri reshri Sorry, Clary. Make ubushiri adile ke view seke zajozo to kecha. Chetie how happy uko de bosha. Pole poke mengu how Corinth no kepele me ko buri how happy uko mengu shene kecha. How ko pie uko mi still shin di po to pie Corinth me ko rit lasha kecha uko ngulie. Nha ani pressure kecha no. Corinth me ko keriu kenye no pukecha. Ke krila mun Ani ko dono no Jesu Christa mo popie cruz genu guke wa Dios ye hake kripori sin to mo isi
ke pele me ko dono ma pos mengu ke ba liro poe po ke mengu su pe uko buri su shan na ke cha musu liro am ha ke kripuri ren na to mole dere ne ko dono krista zabada ke cha rofa ke la ke cha dile ke view zaba ke cha asur bisi na ke to rabbi zole isi ke mengu hawa poe po mengu hawa korint me ko kiri mengu ba ke cha hawa chwe hawa uko korint me ko kira bimole deri tien no mu a pole hawa uko tibu no luba to liro hawa tiri uko ki buba zo ke cha hawa sidi ke sashia pole revelu ki hakivo por reve korint no vor ke cha hawari po philosopher me bo shadi vor mole po philosopher ma ke sim me bo shadi thejo ke sim me bo shadi vor mo deri paul we po dilie ke view witness shagatola japu me bo shagatora bilano por vegetora bizo pom hasi ko be ke zato mo deri po japu me bo shagatola rabbi po missionary reve ke crush sakem hedi korint no vor ke cha shiripo japu me bo shato di vor sidi ke hushari aji suza puzoto ke chun no korint no shiri reve vor ke cha japu me bo shadi uko witnessing how ha japu ke sher how ha uko lesho liro japu sho liro simoro shile kenja uto experience moro shile kenjale deri pole dola po witnessing how ha japu me bo shile ga sit tu da ke chala ke benafa ke kriuze ke set tu ade ni puze ke set tu ade po philosophy go po lo perge go pudomo deri ke benafa kim het tu di poro ze ke seshi Damascus shana na kim het tu di po ke benafa ze ke selishi po ke vo te go no japu su shado po to po experience po ke lugino ke la ke le how ha met shada ke cha po ke ni bada ke cha ke thot tu ke cha ke benafa hawa sit tu ke cha po su ha po experience su ha sedi po japu sha Japusha doliro no simo liro ke la ke le ze ha pule kenja mo ari pule kenja oko japu mi bo shadaliro te uko po ke mengu ha pe o mengu shadaliro oko ri ki ke jabo ze ke ste ataga no ke la ke le ze ha situ adazo no ke la ke le ha uke pe no fa Jesus Christa se uke pe no fa no ke to ke ja dile ke vi ha metatu adazo ki di japusha mogasiro mo pusha lege via sur bizo ke cha so kin na ja pusha ba mo there is so sedi uko ja pusha ba ke cha how ha rakala shake ja pusha ke cha how no mo how ha uko to how ha teri tozo mo how ha shvo di pokala ke to more so ke cha teri mu telauzo kristami bo shvo ke cha how no uko me no fe ke towe ke cha how ha Terrio no vodi thala ke cho hawa sedi japusha ke che uko hawa raklasha ke George Whitefield hawa pozeme po pozepu ke che George Whitefield ropo evangelism ye dile ke vi japusha ya ke ja mie ke me yeste me po pozeme po puke che po semezit tu ke che me pozole ke che po le kim ye di japusha vorshi Paul me tu di po sezi ke che sidi po japusha to ya ke jamais pole ici mo sidi po ze pusa ke che pon ke me ha po gini po japusha ne ya ke jahawa ma kiburi medaya mole tu sido ya le po ke vogono Jesus Christa japusha ke che po ma kiburi po no ke me ha po ke me ngusu ha medaya mole isidi po ha sidi japusha ke che po ze japusha ke shangulie uko tie po ke mengu hawa pie uko ke mengu shake moro we ke pelle mi shadi ki ge je bo mengu to yaga ki ge je bo pe mi ti shi to yaga uko ti do ha yo hari le la shake no ki ge je bo rdi ke pelle reve shaga mori ak ki ge je bo rdi ta shi yaga ha uke tsola shake ma ke crush moro shobale deri dile ke vizole dile ke vie por bizole ha to ke reto mo ha chimo de ke krisha doliro o kom ha to ke me yeto vajo ata ke che mo mengo hitiu e kira poto
taga uko hawari rakala ke sa ke ke Whitefield pose presa missionary me ze pregeja unumator leshgori ugo peri pekrasheri uniste pose pusa geja poya ke shasha geja hamedi shya Oh Lord give me souls or take my souls isi Kepenopfer hey kepenopfer anipu no ropfu go khabia tshaje moli ro aropfe zedalichi posidi dele ke vi ke petash jipsu ja pushe ke jno hakem hidi ke shasha musidi po puge je oko makki purim hatho haumoro you have no alternative to seek the lost isi no bhasha ke kribri ba mole ke pelemi matho hau ke mo ke kriba mozole isidi hawa se ja pushe ke jngule oko hawa ke tho ke je dor kala shake Kia de mission shaga uko tike no ke puya kia de mission shaga mission shage ke penopfer de zegetla ke penopfer rugetla mo ke penopfer kregetla shaga jar bizo ke penopfer de zegetla por rugetla mo po kregetla mo ke penopfer kregetwa uteshpie ubu dele ke veja pu hawa shya uteshpie ubu dele ke veja pu shya hacha ke rio rosu Can you little? Get enough for cricket rabbi mole. There is Temia cricketala, Temia cricketala, Suro, Temia cricketer how ha. Gada get a rope for Mugashatiki cricketer. Get enough for cricketer, Bo, there can you little Temia cricketer how hala, Mission Shea Gajara Bizo, Musu, Gada Gajaro Fogo, so go get Lamor Shogager, Mugashaki, Bobo Mizian of Vonatome, how Hano Muya Momoga, Mu Asu Muya Momoga, Temia how would you suck like Chrissy Modi, Bobo Mizian of Vonatome, so how cricket Tonero, Bumodi Balin Jagager, Capelemico Oko Gisu had 2,000, so Unu Shadazoto, Uko Hawara Kralashake. Uko Tido, how no, get pouvoir get your how no, get Zidi Pishabo, Shalado Kie get Arimun Nori, how you have said it, Uko, get Zidi Gazalashia. Mission Mount how no, Tekru how no, Pishabo Shala Preke Uko, Kitigi no baggage of Shiri, Muvoriki Hukino baggage of Shiri, Musu Liram Hake Krimo, Derika Geta, Murat Gepenofazek Ter Hedo Geta, Nano, Soko Fulagatola, Uko Pishabo Shala Preke get how has said it Gazashia, Musu Liro, Uko Tido, Apukeno Liro, Japushake uko, Japushalake. Nhova uko, Makabie, Nipu, Zamor, Shoketa, Haka Krake Pulie. Jedoliro uko, Japushake. Pole Pokemengu Pie, Uko Kemengu Shinagaja Haha, Corint Mego Kichagaja, Uko Tido Haha Kralashake. Seize every opportunity, is the Japukashakem Hidi. Poti give you Zinabale, Tiki, Sala Uko Japushake, Haha Gazedi, Gazashia. Japushagadola, Pacha Pishakereto, Uko Tiki Noke Puya, Deri Uko Chake, Japushagadola. Mokasha Shagaja how no uko. Take a mesara fubu, you deshapie, Ponur, Mejigatan nu mulegatola, Moponu, Dojif Bagata, Gadileke view, Lily Bagata nu mulegatola, Ukom Hachake Rio Shake, Gemasara fubu, Uteshapie, you deshapie, Temi so good to legatola uko shake, you be not forgive shake. Pachake new shagajano, Oko take a mesara fubu, Ushatabie, Okro hibie, Temie, Potu mulegato, Mu potesha potu, nobody mulegatola, Oko Kashasha perike. Oke penafake mesara fubu, Oken hebie, Pomedo shalegadola, Nipu no aken helidi, I said it in Japushache, Teshake Wura pushiri, no aken helidi in Japushache, Machaha Larike Shashake, Ugo Japushagatola, Mu Uko, Kashashake Jahanum, Hachadi Hano, Oke penafake mesara fubu, Mira Shimoro Shoketo Tino, Diepo tu Puligatola, Kashashake. Ah, I'm Hozanum Hachaha.
ha me yes se di ja push ke cha ma cha ha ko ha me yes se dia potu no dia potu puli ke cha ha ma ka krate se be mi no te se ke li ha wa chli ya there is a push ne shiri we ke sha shimu di to do li ro pu ke to no mi ke shwa le ke vi mi no te se ke li mo na mi bu ri u te he dan na ke cha sala u ko ja push ke to la u ko ke sha se di ma cha ha ko ha ma cha di ha ko ha ri le di u ko ni pu ja push ke cha wa se ke za shi ya Didi ja push ke to la si ro u ko no ma cha po ke nye lepe Christian ke cha ha no ma ka sa po ri mo le deri u ko picha ha wa cha ke mie po ke ja push ke to do je ke u ko ke riu mie po ke ja push ke to ha wa do je ke Evelyn Christensen how ha lesha to work ke no am ha po ngule ke cha the hidden mission field in our churches is ipo hidden mission field peke vibe je wa mission liwe su ro vo sha ju pu mo deri po su ro ler de ke huno ke vibe ke je mission liu isidi po dia tayo po push ke je su hangulie mo po pusa ke je ham he denomination ke hu po no shiri ke hu po no shiri ke vibe ke je mission libo bada ya le isi mo basi azole isi mo sala su fishe deri su ha fishe deri but don't judge isi mie nie pe pido ke cha samodi mie pe jo ke to ke samodi no suha no ke hu no ke vibe ke je mission liu ki ke je bo jiga no su fishe isi how ha le ke sa selaba o ko ke hu no shiri mission ke vibe ke je bo ja tu son he o ko how o ko tie do how ra kala shake mo te mie suwe ni pu ze ke pet se to ta ke cha backslider u ko sidi puya o ke beno fasigele mie po zon he the report is still out to ke ta mie po ke cha so siri on church how ha o ko ke hunwe u za jole there hidden mission field bo jole ke hule mo to ke jabo nke ki bazo mo kishi moro si ke jabo o ke hunu badaga how ha hidden mission field u shege cha ke vebe shege cha tsa ke jabo u pen no bazole ke pele mie di tezawa shabazo shiri u ko how ha rakra shake ki ke jabo ke vebe shega u ko mission u ko ke hunu po ke put hamode there ler ke hunu so ha fake u ko sidi ni pu ja pushla ke villain Jezo deri potopo krohilian jege jabo badayale villain jezo porike sho terhen jezo deri potopo krohilian jege jabo jiale sala uko tie ha fula ke ki rapono mission leke vibe jege jabo ki rabaga ke huno Game no voge chaki bahuri mie pono ko ati che me fe ke hukino vodo mode tiche ker ke hukino vodo mode krisar me ko tiche ker mo krisar chrono park le sia ke hukino voya mode hidden mission field ha ko ha mo me uko crash ke morin lerdi zu dieshe ke do me polivi tsa do ke che unnu tsa ke do me po theory uko ke huno suha ke vibe ke mission libo shaba ke cha ni homie toy ke cha possible ro uko fke so fala shake so ke ja push ke uko so ke ja push la ke mo ha meset tu zo mo a meset tu zo no so ha fke to mo asu ha fke to a meset tu zo jisu po ke vodi dele ke vi ha ja push ke chno po vodi te shonis ke cha te mi kro vis ke cha mori si soba ke cha krono tomole jisu me hoshoro deri po vodi po ministry sa de ke chno ono tsa ke to ko dono po soko no voja push ke cha te mi usemo por semo ke sho tungu di po sono vodada isi ke sheke nemye ko sheke sho ke cha mi cheme ko bum hangulie ke po te mi utia ke jo ko dono to vodada isi sono to vodada isi
mo pue sidi mhashwa sidi po pethagili go ketela ke shego no shiri po nye go vodi ke sheke nemi go sheke shho shale nye go ke simiri sheper hishale mo nye go mpa ke shemi go risheke shho shale sidi si te ho ke shogori hole isi ha ko ha ke lume ho shodoli ro mie ur tsege shego tse tsage to go mie u tige shego mie u saprge mo go mori ke hugi ke je bono to shi o ke huno ke ngunu e viste don he deri unu metodo ke je go jisu e petakili go ri ke tsebe sunu khasha ke je sidi po pu ke je mati ke tetano nye go metodi nguli zoru metoza la shi isi metodi nguli zoru metoza la shi isi di pu ti u ko masha doli ro ha metodi nguli le metoza la shi ke je ha u ko ha ra crash ke sala ti u ko mie poki ja push ke to ha do jela ke te me ke crasheri mu asheri ato atasho pu ba ya mu ukori sidi pu ba da ya deri jesu kreale akreale ha de police ke mo tozo sheri puli viso ke che uko ha crash ke mi bue pu ke che no krista mi shidi me le jen le ro krista zao za zo che isi ke tasha dono sheri krista zao za zo che isi ha ke thole vitsi do di te mi go repat te gri uko su ho zo deri ke tasha dono sheri uku zo sheri krista zao za ke shigino ke tefu te ja ha la voria ke ni voria we unito ne ro ni pu ja pu shake uko sidi mi po ki ja pu shla ke ato ame hoba ke cha mo athashaka kraba deri athashako ke kraba ke cha donori diepu ke cha bahuri me diepu ke cha no diepuri pu pe vilia mo aso ato asituba nagami siri puvo tsole ke cha su shlia mo hindi sa sakiri thashamye english siri pu pe viselia mo deri mhapo azinu ba ke cha krista ke kriawa situle mono su bazole nori su bazole asu agi bagacha soko pepe visele mozo shiri nipu akrishadale munipu nkriale asu nagamis nuri pulevi hindi nuri chaboke nuri pulevi ke kradde nuri suya se deja pushlevi no akish pe visele vi bagacha asu situba mus siem hachake nioliro afewe hawa oke hiroba shiri oke haba shiri temi ke kradde pule mo ke shiri ba ke sheke ne tu feledi u feweri pare mo ke tari tiri zeke sege che tiri ni mi febo po ja pushe ke cha tekie ke cha si u fewa haki debri me yeshi asilie isi japubo asidi sisha tie u ke ha u giba deri u ko pette u feweri pare ke vi die puprale ke vi hawa u ko giba ke cha no hawa rakra ke sala shake mi poki ja pushe che Pachake nioliro, mie samye poke japushache, mie samye poke japushache. Singapore mie po vorde mission ke hubo no pugecha. Heko Singapore mie ko, tie heko machake sabo japushale ke vi chake sabo parle te isidi potefu sedi supu. Musu liro temire yesidi Singapore city no vorde isi. Tie heko ke huko. Salahawa opportunity ke poti ke vi ke sabo ki kabo krabi heko tsashade. Heko zanomie ke staringuli the way isi. Heko college no hezemi ke staringuli the way isi. Heko leshikino uzdemi u class mi ke staringuli the way. Sidi heko tie redivor ke temi luri vor di city no vor ke go ki japusha do ke heko hawhalano heko niawe isi. Sidi pu ke don't be indifferent to them isi. Uko gi krida hiche mie samye vor ke go gi krida hiche uko su sedi uko de bosh le di ke ubo siri simori rush di soko ki ja push ke how ha push friendship evangelism how uko shili viso de how uko shili viso de uko ke hira town ba ke uko shili viso de krista mi shiri mi krono shiri mi zono shiri mi no shiri how uko shili viso de
uko mirashin mo ke cha ari su sa ari those ya le deri uko hawa do jake revedi ba do ke nie ke se mi sa mi bo ze do ke do shiri dia chawri pu be por shwa kre ke cha ke hiranu dimapur no ke cha mi sa mi po to zori rasha sho todo ke cha uko stikem hedi uko stige cha uko jobori ba ya ne go siam hedi arosi di those ke cha tiri nivo deri tie uke benap fe ubu japush le ke vi mi sa mi bo fala ke uko hawa se di pete go che ya mi po se se cha ke ni uliro mi sa mi bo fudi uko su ke ri japush la ke benap fe uko shepe kri ke cha u ma pro ka be ubu kri ke cha hawa u hiu no ke kri ki japush la le ke vi po sha ke cha ka be u tse ke sha a mi po ke japush le ke vi no su no Stem hedi shili reda meti. There is no shili vigecha temio no asu hanu apizoli regecha. So now uko shili give you zinu bagecha how harakala shake. Me makesi seme bokeja pushele geviri uke hunu bazole. Sizo ke mogo keja pushele gevi temiri bazole. Lerdi uko temie por hike krigecha patte uke hunu bazon here ahwale. Uko tiesu ha fuke. O profession hato rigi ke jabonu baga no so no japusha ke to mu aso no japusha ke to how haleke ke benofe ke siste buka ke tari su po medomo ke benofe ke je ke to fu buka ke tari po medomo group te gula ke benofe uko how pues ko patte krike tu muso ko hala po no me jeba zo ke how uko rakala shake si din chele ke vi no uko tie mi po fike mi sami po rifala ke Shari shaje, uko dele ke vi hawa punamo sezo ke cha hawa ke pumo ke pulaya ke zake pusha ke shile vituzo mo hawa chile vituzo nori chile vituzo ma cha seu share beyond uzanomie mu uke penomie zomodi uko toprake japusha ke ti uko ke penlemie shigelie His foreign missionary vorgetala uko take pele mishake bara bizo. Our missions department seba getaki revelu ki haki was a suranasia. Kindurisha Selivia Mazumu Kio de Vodi, Shajup or Herdozomu, Mihomia, Hochu Akipuya, Pokeleri, Potusowe, Ue, Kinuri Batrowe. There is no baggage of Uko Pateshli Ville, Uko Pateshli in here, Asuleya. There is Supo Padoga, Capenofa in Kieliro, Uko Hawa, Erkrashake. Tie, Uko, Ukapenofa Deleke V, Vorgager Hawe, Kinu Larabimole. They feel is the world is idite ki jo sheje mission agency meko. Ki jo liule is idi sheje. Musili rosa ubano kelebo pusale di bagecho mole. There is tubo to padoga Christa sikele go to pamoli roso to padoga. How has share beyond. Uko how harira kalashake machaho. David Livingstone po Scotland kawadi Africa Novo. Musatigi Scotland make courage Jesu Christa ke kresi mole. Mo make courage seke to kelu ke kari bazole. William Carrier Indian War inland kawadi. Deri inland me pette Christa me dem mozo. Te me keta glory shabazoto. Deri William Carrier Indian War le. Jackson po America kawadi por Burma Novo. Musatigi America me pette Christa me shamole. Mu Christa sige mo America krabazole. O consider di catolation Apostle Paul pugecha jotta ke mogola akele de isi. Potem go kigiri poke mogola ponunya di poto pashakecha uko hawangule. They feel is the role. Nangalene liu keyo bozole ki jono pokeyo bozole uko hawara kralashake ki jowe liu liron mi porele chedodi sidi po liu pete peraje di pokeyo no mashata di kawaya mo uko leche mi dele ke vi hawarisu tuzo salati uko dele ke vi hawhano to pashake cha hawari japushake ke cha sidi ke zashaya Ukronopos ze mission deli nutusha
Pue poke zogeja poke si pigeja interview shegeja bono. Apo no Kristala lady japusha doliro no kirabo vonra baga isi. Pue pugeja ake petsa tono voja pusha do isi. Ke petsa tono voja pusha do isi di. Pue pusha apo zieno no zulu falie. Se di po uki sha japusha pe vista do di ni pu zieno ralite. Ke po tiri deri. Apo ni chuke salale liro ake petsa tono voja pusha do isi. Di how ha bahuri ni chu Krista me ko. Me po bo ke cha chese ke cha di po ke cha uko hawari rakrasha ke. Uko socially viba ke chala. Uke kiu terheda hike. Mo ke kiu terhedi ma ke kribo shpile do zori su silia mole. Ke penofa uke kiu terhege do hauno. Uko jona po ke penofa po ke kisu terhedo pidi. Po sha krele moda zo. Sala uke kiu no modi ke kribo no pijeri su no shakresale to ke cha apele mole. Uko ni pu ki ke jobo no nkeshaga. Mo tembu mbu missionary shadadi. Le tomye bo shadadi nkeyali ro no su terheda hije. Me krono ko uno no su no to neryali ro. Uko suri vakawa hije. Uke peno fa ke ha. Uko ha ko ha rakrasha ke. Andunye ke di tenin no ke di lakor. Mu uko sizefa uko letofa me gosano ke di po ti chi hom hasha. Masha pe viste sha uko akeja uko missionary ke safa bozela ke EBCC missionary ke safa po masha pe vi torsha zo sidi puba mu uko letomye grupo ze ke rashovo ke juno uke pe no fe he ko ke sha ke laksha ke cha EBCC ke no ke lasha bawe isi dieso ha kidebo uko leke mesishi deri heko chavor ke cha heko ke sha ke kra EBCC ke no ke pe no fa ke lasha bawe isi musuro to pa ke sha no to vodi shi ke sha mie sidi uko council na no uko no fa na no ni pu tezie ba ke cha hawa chwe uko ke kiu ra kra la shidi tie ni pu nke ba le ro no party ni pu ja pu shi uke pe no fa sen ba ke cha no e ro ko thomie ke cha uko so hari lady ni pu ja pu shi ke uke pe no fa bu ja pe uke hu tsala sha mo ko sidi tie ni pu ki ke jo no ashle vi ba ga ke cha hawari sidi ke sha sha ke uko thela no pa te go si thali di ke zeme she ke sha sha ne ya le sidi te do ni pu uko ra she ke cha ma ke saburi ke pu mole deri uko pisha bo sha ke cha musuro ja pu shla ke cha hawa sidi ni go pa te go no va ben la sha ari sadi uko shke uke pe no fa sen ba mu asen ba we pe te go si thali di uko ke ze me she ke sha shli sidi po thela shli do we ani pu pe si torzole no jabi he go tsage sha ha go halari ni pu pe zele no he go crush he go krohi ke sha pa te go la pe zele ni pu a Jehova no te do he go for ke cha ha no he go ni pu ja pu shele vi ba ke cha ni pu no he go krohi sha che a shele vi ba ke cha no asi ata shagori si deri ni pu no a shele vi ba ke cha si tu ba no asela sha che no a krohi sha che ni pu non to no neri khapia tsala che ni pu na mi te gori sha pe ni go la sha che no ne sha pe vi go la sha che ani pu no tie no he go bun ja pu sha ga do la no he go kele so le no he go kru la sha che he go rash la sha che ni pu no tie no he go kru sha che he go bun ja pu sha che he go fe wa ba che ni pu he go bu he go ke ha ha ba ke che ni pu ja pu sha che no he go kru sha te no he go kru hi la sha te je do shri ni pu no ja pi he go tsala ke sha pa te go la mpe zele nto za ye shli che testa te ro za pu za ye pa te go mvie ni pu no tie he go kru sha he go kru hi sha che he go bu ni pu mvie na ke vi bo sha che no he go chele ke vi ba prele ni pu no he go bu he go mha pro no pi he go tsage sha go ri se di ni pu he go bu su si di nja pu sha che ani pu no he ke hu kru hi sha che no he go hu kru sha che he ke hu no party missionary sha ga to go la mpe ziet thole ni pu no tiri he go sen ba ge cha he pele tuwe no he go kru hi sha che no ja pi he go tsala sha che no he go se sha che ni pu he go bu ti va mission te kra ha me zidi no nyagori ke pu vorje ni pu
pu he ko ke pu sa te no ki ke chpo no he ko bu shin ya baga ke me sa ro fa ke ko pi he ko na la shi je he ko mi je ko shi pe je ko sa shi je shi ke me je ko sa shi je he ko ke me ngu ha bu he ko to he ko ke me ngu he ko to he ko gi ba da he deri me ngu pi he ko bu he ko me ngu sha te na no he ko kro hi la shi je ani pu Jehovah no he ko pe te pe lu shi he ko bu silele he ko bu ja pu shi ne ba le ni pu no he ko ha ke sa la shi je he ko ke se la shi je he ko mi che ma da ya he to he le pe jri ba da ya shirin ne mo ba da ya shir krari mo ba da ya ni pu no he ko ke jo va shi je deri ni pu no nu no pi he ko no pe li la shi de he ko se di to pra de he ko ke vo ko no Krista si ke mo mirize ke se te je se ke to mirize ke se te mo ri to pra sha juri vo mo sho ke cha harize ke se te no ti don ro fu pi he ko kro hi ke sala shi je he ko ra shi ke sala shi je he ko se la shi je se di he ko bun ja pu mi ke to sha la je je dom ha to sha ke le pa te ko lam pe zie ke kre ni pu he ko ti di to la pra te ke me sa ro fu ke ko he ko ze to zo mu he ko sala he ko ni ya we he ko kro hi she he ko ze to le se di he ko bun ja pu mi shi je ja pi he ko tsa ke shi pa te ko la ke the ze ka pian tsa shi di jisu ar ha ke liu za no cha ya we amen.